هنرمند جمال سعدون یەک ji هونەرمەندên گۆ هاتیە ناسین بسترانên فلکلۆری و نەتەوی و gelek caran hatiye girtin li ser destê rejîma Sûriyê û hatiye işkencekirin. Li ser stranên wî yê netewî bi taybet li ser Rêbaza Pîroz ya bavê netewa Kurdî Mustafa Barzanî û beriya 2 salan li devera Bulgarya çû ber dilovaniya Xwedê û bê mebestê hejmarek ji hunermendên Rojavayê Kurdistanê ev bîrewerî li hola konferansata ya li kampa Domîz bibîranîn bi bejdarbûna hejmarek ji akinciyên kampa Domîz û dost û hevalên Parta Demokratîk Kurdistan Sûriya. جمال سعدون یک جوان کسابی خدمتک زور تایبت جروج آوای کردستان تایبتی دبره دیرکره کریم وجا دوی ام حمیل بیرا خوابینن خدمتا وی هنرمندی امجبیر نکن تشتا اوی هنرمندی کرید پتر جه 35 سالان لسر ملی خواه اف بار هلگرد تبلیغ هنرمند جمال سعدون نخوندوان بو لیکاری بو مهره خوا لناف هنرا کردی ده چه بکل روجاوای کردستانی چج آلین سرانالوا و یانج آلین فیلماوا جمال بوه ثقافتا قلنا شوي مدرسة جي جمال فيلم إخراج كرين جمال فيلم مثلاً جمال آواز خورد ديني جمال هلبس خورد ديني حتى هلبس دان غيري خوشي هواله هنرمند جمال سعدون ده هنرا کردی ده برزگرتن له هنراوی دمزینن و دبینن گو او یک جو هنرمندن رسانه ده هنرا کردی ده له روجاوای کردستان راستی هنرمند جمال سعدون جي رزگرتنه هنرمندکی رسانه راستی گلک کار و خبات ده لای هنرا کردی ده کری او هنرا خو حمی وک بری آنمانی زمان خصی بن نتوا کردی ده بن خدمت ملت کرد هر 2 سال دبورن لسر اوغر کرنا هنرمند بنابو دنگ جمال سعدون لی حس کرناوی دناف دوس و هبال و جماوری ویدا هند مینه لورا بیراوری اوی تساق کرن جه کامپا دومیز جمیل اوسه آرک